شادينا في سليمان تاع حمار بوين ثم زوالو تدارتنا نتور بدا في غاشيس في مزياز تيس بابا يحمل ثلاثة وتصل تاع حمار طفنا حمار بوين اللي يحمل ثاغش منين الساعة ولا تسكر تحزن سكسمينا تنشطح في السنة سليمان عزم حين هذا مدياز هذا مسناو هذا سلاسل الماس نتسكلا تقبيلي ثورة جميل تقرا دا سليمان عازم يتقبايليت سلام رزاسال والساكيع وذغا النوباس يوكنا ذا سنار دا جميلت انا دا جميلت ايوا ركاز ايوا مدياز ايوا ناصور ايوا شناي نكتيني يشبان ولا سوفي غارا يسم خاطر يزمرا ديالي ذا مسنا ونتمتي ذا ركاز ومزروي ذا سرتان معنا نبوي ذا مسنا والنظام هذا غدي مسلاين فلاس أمسناوكيا حسن حراش إقلان ذا السلماد نتمسلايت ياك تغرمع تمازيغت دي تزداويت من فرنسا باريا 8 يسادي وكنا ذا غدي في كثام وغلي غاف دا سليمان عازم ذا امتياز مقران يشبان سي محمد ومحمد منصوب يستاهل فرحات تصرت سماع قليل كراون قبل الظهر أدينا يونس تقسيم et ربعة دوك اللي ندير voudrais juste poser une question. Combien parmi vous qui ne comprennent pas le kabyle? Tout le monde comprend le kabyle? Ok. Oui? Il y a les Québécois, mais ça, mais je peux pas. D'accord. De toute façon, je mélangerai les deux langues. J'essaierai, quand je parle français, j'essaierai de traduire en kabyle. Quand je parle kabyle, j'essaierai de traduire en français, ainsi de suite. D'abord, un grand merci à Rachid pour l'invitation. C'est une mérite qui Québec de Montréal. تكلت ثمن زوث أي كي دوسي على الغرون فرحة تصطى سميع كليا يارون يار وقاد يتناغم يلس يلسقوس يوكن أدفان قبيلتنا أدفان إيدلسنا أدفان ومزروينا أدفان ثيدت ذي ثمورتنا أمولي يمكن واسمي كنموت سليمان عازم 30 سنة أيقيس واسمي كنموت جلسي على فرنسا ولد صغار مسريغ تسمى فين إعاش أتصل شغالي أين وميت سلام سوا ما إلا وستقسيم ومن بعد ما يلي يارانا ومسلاي فين دينا فين ديشنا سليمان عازم. Donc je me suis proposé non pas de parler de la vie de Slimane Azim, puisque vous avez eu déjà des extraits assez exhaustifs sur sa vie, depuis son enfance, son adolescence jusqu'à sa mort, notamment marquée par l'exil. سليمان عازم أين كخدم يتسمى ونزميرا أثنفهم ما إلا وزرانا أشون الوقت إذ يعيش
أمدان باش كني نفهم أمسلاينس أين دينا نعين ديورا أما سليمان عازم ما ضوايض إلاق هذا المقل أشو الوقت أشو يضران إميرني اسمي قاعد شنسا اسمي ديلو اسمي ديلو أما كني يفدنا إمزورا ذاكي سليمان عازم إيلول 1918 Slimane Azem est donc né en 1918. Au moment où sans doute des youyous stridents remplissaient la maisonnée de la famille Azem dans ce petit village de Leningrad, le deuxième petit garçon de cette famille, à ce moment-là se taisaient les armes en Europe. Une Europe qui a été déchirée par une guerre des plus effroyables, Première Guerre mondiale. Et la guerre, c'est une guerre mondiale. Et c'est bouillouk le jeunesse, c'est bouillouk immédiat, c'est bouillouk fimoura. C'est une espèce de tragédie qui a touché pratiquement toute la planète. Et évidemment, la Kabylie, l'Algérie, l'Afrique du Nord de façon générale, mais beaucoup plus large, toute l'Afrique a été touchée de façon directe par ce tumulte, cette tragédie qu'a vécu l'Europe, les peuples d'Europe qui se sont entre-déchirés entre eux. Donc il est évident que la vie de Slimane Azem, son répertoire, allait être évidemment marqué par cet événement-là. Mais aussi, il y avait une guerre. Là aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de la guerre d'Algérie, 50 ans. هي تموت من فرنسا وتموت من الجزائر نتاع 50 سنه هياكي الفتيه دا نتا يميرني شو الكرا يفيد تمسلاين سميتو سليمان عازم ماشي يديو فاس من الزين تمسلاين فلاس تلا الكرا هياكي يفيد هضره لا بروميير غير مونديال مي تلا العام الكرا نير القبايل 1871 يمرني يمولانيس لجدوديس يمقران تدرت هضران فشو يضران ديال القرن اللي عندنا القرن 19. Ce qui évidemment était aussi dans les conversations courantes dans l'enfance de Slimane Azem, c'est évidemment ce que je disais il y a un instant, la Première Guerre mondiale, mais aussi la guerre tragique qui, de mon point de vue, a été celle qui a complètement bouleversé la Kabylie, qui a changé la face de la Kabylie, en 1871. Smith le guerre France de l'Allemagne en 1870, et Smith le Qbaïl ou Alain France زير ماشي دنشتكني ما كنت توالين زيرو لنيني عقل زمرنا زمر إميس زمر الألمان أتاخذوا لنا اثنين مكرند زمرنا صحبي غير في مورتنسن أداوين ثا مورتنسن تكسن هي اللي فاسن إيرانية. Les Kabyles ont imaginé que en 1870 que la guerre qu'a perdu la France contre l'Allemagne pensaient que eux aussi ils pouvaient gagner la guerre contre la France. Ils pouvaient aussi sortir leur pays des griffes du colonialisme français. Donc en 1871, l'une des plus grandes révoltes que l'Afrique ait connue, la Kabylie tout entière s'est soulevée comme un seul homme contre la colonisation. Le résultat, je ne vais pas aller dans les détails, mais le résultat a été absolument tragique. دي 71 يناير تسمى راه عمر والبضارين اللي تموت متفاركه يوكل مزروين. C'est des
dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de déportés. Déportés en Nouvelle-Calédonie, déportés en Guyane française, qui ont fui vers la Tunisie, la Syrie, et évidemment à l'intérieur du pays, dans le Constantinois, etc. La Kabylie est exsangue. Elle a perdu pratiquement l'essentiel de sa population, elle a été complètement éparpillée, meurtrie. Et donc tout ça, évidemment, a été vécu par Slimane Azem, d'une façon, par la transmission, par ce que les gens racontaient. Mais pas seulement au niveau de la parole, mais aussi au niveau de la transmission des émotions.